Ja moram priznati Ko je najviše obećao? Pa ja moram prvo priznati da mene zabavlja malo odgovor mojih kolega evo, iz politike iz razloga što... Dobro, koji kolega? Svako od njih ima svoje ime i prezime. Generalno najviše mislim ovdje na platformu. Prvo, konstatacija da idete u koaliciju kao što je gospodin rekao Domazet, ne nalaze na podršku, apsolutno je netačno. Ovo je za istinu je dakle 0%. Iz razloga što cijelo vrijeme u stvari ste mogli vidjeti, pogotovo na federalnom nivou, a poslije na entitetskim, kako su stranke zloupotrebljavale vitalni interes da bi se održala na vlasti. Ko je najviše zloupotrebljavao? Pa zasigurno SDP kao neko koji je imao najveću podršku na izborima. Profesore Domazet? Vitalni nacionalni interes. Da, u Tuzli ste povukli nacionalni vitalni interes kao u Bihaću. To je simbolično u odnosu na ono šta je SDA potezao kao nacionalni interes. A šta je SDA potezao? Počeo od državnog parlamenta Ako mogu da završim samo. Dakle, SDA je potezao nacionalni vitalni interes u Domu naroda preko delegata koji dolazi iz kantona, a SDP je ništa drugo u stvar radio u kantonalnim skupštinama. Pa to je jedan primjer. Navedite mi još neki primjer. Sada imate situaciju, ima primjera, samo evo dozvolite. Imate situaciju da mi večeras govorimo recimo o programima i svi brani svoje stavove kao da su nešto napravili. Međutim, ja podsjećam... Je li ko išta napravio? Vrlo lako ilustrativno jedan podatak. 17. marta 2011. je federalna vlast preuzela prema podatima Federalnog zavoda za zapošljavanje skoro 40.000 ili skoro 8% je više nezaposlenih samo za ovaj mandat za 3 godine ove platforme. Postavlja se pitanje koliko je iskreno, i zato kažem za istinom jer da nisu radili, da ta platforma je pukla. Ja sam tvrdio cijelo vrijeme mandata da nikad nije pukla. Čak i kad je bila priča većine sa SBB-om da nije pukla iz razloga što na ključnim stvarima su se vrlo dobro snalazili i dovoljno je da otvorite svaku sjednicu vlade i federacije, pogledate da apsolutno idu imenovanja. Onda postavlja se pitanje da li je vlada iskrena kad trebaju raditi imenovanja direktora upravnih nadzornih odbora i to im je primarno tad imaju zajednički jezik ili imate situaciju kad treba rješavati konkretna pitanja građana da onda se stvaraju raslojavanja i ne postoji platforma, jedni nemaju povjerenja, nemaju druge. Ono što je ključna stvar što želim da kažem, rezultat je katastrofalan. Nakon 3 godine ove vlasti, svi pokazatelji apsolutno ne idu u prilog. Govorili ste malo prije o penzijama, što je po meni sramotno uopšte da neko iz SDP-a govori iz razloga što možete provjeriti da u januaru ove godine kad ste podigli penzije 5%, ujedno ste se zadužili preko obveznica za preko 250 miliona maraka, a u istom januaru mjesecu gospodin Nikšić sa Željkom Cvijanović mimo znanja parlamenta i kakve obavijesti tražio novi 300 miliona od MMF-a. Dakle, o čemu pričate? Ako će se dići penzije minimalne za 15 maraka, a zadužiti državu za skoro 500 miliona konvertibilnih maraka, ja mislim da je to neiskreno. Profesor Domazet. Vidite, ovo su pojavni oblici. Ovo što priča kolega Ustamujić uopće ne stoji. Znači, on je pojavni oblik iz njega. Zaduživanje, rezultat deficita, dakle, koji vuče korijene iz prethodnih perioda i koje ova vlada mora da sanira. Ova vlada je u svom mandatu izmirila oko 170 miliona raznih neizmirenih preuzetih obaveza i istovremeno smanjuje ukupnu zaduženost većom otplatom nego što se zadužuje, tako da je to jedna strana problema. Mi pojedinci nisu šičarili. Pa dobro, ja ne govorim sada o taj dio. Ja upravo želim da se fokusiram na tu priču, pogotovo vezano za SDP. I za ministra vanjskih poslova, gospodin Domazet jako dobro zna, strateški je bilo da svi ministri zdravstva apsolutno budu iz SDP-a i oni su po svim kantonima bili na federalnom nivou, bili imenovani kao takvi. Najveća korupcija za cijeli mandat je upravo bila u zdravstvu. Mi smo 2 puta u parlamentu zaustavljali odluke da se naručuju, ne znam, držači za peškire od 1800 eura i slično. A kako su to držači? Ne znam, to bi trebalo pitati. I vidite, imate paradoksalnu situaciju kad su autoceste, mi smo sad dobili upravo na parlament jednu odluku gdje je 180 miliona EBRD već dao za određene 2 trase, dakle autoputa. Dešava nam se da sad se aneksira za dodatnih 25 miliona. A uporedo istražitelji govore šta se desilo sa određenim tunelima, znači tuneli nestaju koji su bili planirani, i kako da se nikad nije desilo da ako je nešto planirano neka sredstva da bude viška sredstava. Da neko kaže, vidi, trebalo smo 180, skoro 160. Molim vas. Traži se dodatnih 25 miliona. Samo profesor Domazet, je li ovo tačno? Ba ja moram da kažem jednostavno da što kad se tiče tog zdravstva i to realizacije tog austrijskog kredita, vlada SDP-ova u Zeničko-Dobojskom kantonu je odbila taj aranžman. Prema tome, o čemu vi pričate, o kakvoj korupciji? Pa je li to tačno što sam rekao da je vlada Zeničko-Dobojskog kantona odbila taj aranžman? Jer je procijenila da je upravo problem u nekakvim nerealnim vrijednostima određenih stavki. A drugo,
Kada je riječ o realizaciji ovih investicija u cestogradnji, to je jedna od najsvjetlijih strana i SDP-a i ove vlade, a mogu reći da je to najveći poticaj ekonomskom rastu u Bosni i Hercegovini. Na stranici javnog poduzeća Autoceste Bosne i Hercegovine imate otvorenu liniju i komunikaciju da svako ko misli da postoje iole znaci korupcije da prijavi. Dakle, mi imamo nultu toleranciju na korupciju i u tom smislu postoje institucionalni mehanizmi da se borimo protiv te korupcije. A istražni organi rade i naravno oni će doći do svojih konačnih rezultata. Gospodin Duvnjak je moj kolega u federalnom parlamentu i bio je svjedokom kad smo podijelili dokumente gdje upravo premijer Zeničko-Dobojskog kantona tražio 2 miliona eura više za nabavku medicinske opreme i to je službeni dokument koji možete podići u parlamentu federacije. Dakle, službeni koji je podijeljen svim poslanicima. I on gospodina Duvnjaka to može da vam potvrdi. Dakle, uopšte nije. I mi smo borili cijeli parlament, ne SDP, nego mi. Pa evo, ja vam kažem da je to javni dokument koji se nalazi u parlamentu i koji može se podigne. E sad, ako je toliko bila ta česta vlada, kako se moglo desiti baš upravo u Zenici da ministrica vaša zdravstva dobije prvostepenu presudu, presuđena je dakle, na sudu prije 10 dana. Dakle, neke priče, da kažem, mene ovo zabavlja, ali me raduje s druge strane što moramo raditi na edukaciji birača sami. Ono što je prije bilo nezamislivo, danas je zamislivo. Danas mi razgovaramo sa medijima, dajemo im dokumente. Mene raduje nevladin sektor kao istinomjer koji treba i da kritikuje i da hvali, što oni upravo rade. Ali upravo najveći problem se dešava kada neko nakon 3,5 godine totalne kataklizme bezvlača korupcije još pojavi sa setom antikorupcijskih zakona gdje traži zastaru nakon 5 godina od počinjenja djela. A vi znate da 6 mjeseci od usvajanja zakona, evo da se danas usvoji u parlamentu federacije, dakle 6 mjeseci tek ide njegova implementacija od 1.1.2015. godine. Znate li ko je to spriječio amandmanima? SBB i znate ko je podržao? SDA, HSP, 2 HDZ-a. Ja bih vama trebao postaviti pitanje. Zašto je SDP bio kao pokisao i koga je htio da zaštiti da ne odgovara 2010. godine? Amandmani su vrlo precizni i to su isto službeni dokumenti. Mi možemo se pojaviti, gospodina Krčma, opet u emisiji, pa ćemo ove sve dokumente donijeti. I to, vjerujte mi, sa velikim zadovoljstvom. Molim da se obraćate Tijani. Što se tiče mene, mi smo u SDP-u radili upravo ono što istinomjer sugerira. Institucionalno pokušati provesti izborna obećanja. Mi smo institucionalno osigurali kroz zakonsku osnovu, kroz institucije i ono što dalje treba da slijedi. I tu treba da se dokažemo ko je šta je šta. U vlasti sa 5% poslanika u federalnom parlamentu od 98 mi imamo 5 poslanika i možemo kazati da oni resor koji vodim ja osobno u ime Narodne stranke Radom za boljitak je napravio značajne iskorake. Uveli smo jednu veliku transparentnost u tom području, suzbili velike zloupotrebe koje su bile do sada. Gospodin Stamujiću, smijete se, a smijanje znak odobravanja ili nije? Značajno napravili, značajno povećali iskorak u području poticaja u poljoprivredi, povećali poticaj, evo primjer samo za mlijeko, skoro za 80% tijekom mandata, povećali za žitarice od 20 do 40%, iako je bilo teško, ali smo napravili značajne iskorake. Tako da platforma ima i svijetli točaka, evo, o nekima su govorile moje kolege, ali i ovo što smo mi uradili. Možemo biti ponosni na to što smo uradili. Ja razumijem gospodina Mustamujića, pošto je on bio jedno vrijeme u koaliciji sa našim koalicijalnim partnerima, pa su tada vodili kampanju i protiv Narodne stranke Radom za boljitak, neutemeljeno i neargumentirano, ali će to nadležni organi potvrditi, dokazati, tako da o tome ne treba voditi brigu. Ja mislim opravdano da građani federacije, ako bi vas smatrali svijetlom tačkom, da bi 99% njih napustilo ovu zemlju. Opravdano. Ne, oni će to na izborima pokazati kao što su to pokazivali i do sad, jer Narodna stranka Radom za boljitak ima rast od 40 do 80% za svake izbore. I to je potvrda onoga što mi radimo i to nam je najvažnije. Radite jedan jako ružan spin, ne samo vi, nego i SDP konkretno. SDP stalno govori imamo 17% vlasti, vi sad govorite imamo 5% vlasti. Ako vam se ne sviđa, izađite iz vlasti. Nemojte učestvati u njoj. SDP kaže ima 17% vlasti, ali ne kaže da ima preko 3-4 hiljade direktora, članova upravnih nadzornih odbora i da su za toku mandata zajedno samo u kojoj vladi sjedite dali preko 11,5 hiljada ugovora na neodređeno. Dakle, o čemu pričate?
I ja cijenim što gospodin Domazet kaže, možda iz razloga što je u državnom parlamentu pa ne poznaje dobro, set antikoruptivnog zakona koji je, zahvaljujući SBB-u najviše, u decembru mjesecu oboren u parlamentu federacije bi bilo ne agencija protiv korupcije, nego bila jedna tipična reket agencija koja je bila iznad pravosuđa, iznad izvršne vlasti, iznad svega, gdje bi vlada... Šta znači reket agencija? Koga su reketirali? Vidite, znači ne bi se više dešavalo da neko ide i da traži novac, da izađe da radi posao na autoputu, nego bi išla agencija koju bi imenovala vlada, odgovarala vladi s punim pravom. Dolazi ovako gospoda jedna sa kravatama i rekla trebate dati za stranku ili nešto 100.000 i to, pazite, molim vas, htjeli su oduzimati imovinu bez pravosnažne sudske presude. Znači, dovoljno je... Agencija? Ova agencija kojom u tom trenutku upravlja SDP. Sad molim vas. To nikada nije dolazilo u pitanje. Dakle, samo na osnovi sudskih presuda se može preuzeti. Gospodine Domazet, ja vas zaista molim, ja sam vas parlamentarno... Pitao me... Jesam. Zahvaljujući amandmanima, upravo je to promijenjeno. I ja kažem, postavlja se pitanje zašto upravo SDP koji je triumfalno najavljivao taj dan set antikoruptivnih zakona, zašto se osjećao pokislo taj dan u parlamentu? Zato što je upravo amandmanom SBB-a, koji je SDA podržao tu i HSP i još nezastupni neki poslanici, uveo da nema zastare dijela korupcije. Pa, brate, ako ste antikoruptivni, zašto se onda niste glasali za taj amandman? To je veliko pitanje. Ja upravo što tražim u ime građana koji su nas izabrali, svi u nas, jeste taj transparentan pristup. Hajmo svojim dijelima govoriti što imamo. Što je gospodin Pečanac rekao, ako imate rezultat da ova vlast ima 40.000 više nezaposlenih i konstantan rast bilježi u zadnjih 20 godina, pa onda nešto treba mijenjati, logično. I prvi posao koji nas čeka, trebamo da zaustavimo taj trend totalnog pada. Evo ja sad pitam ovdje, da li je neko ovih 40.000 ljudi u federaciji koji su ostali bez posla, više nezaposlenih, da li su možda oni imali pravo na bijeli hljeb ili ono što ste vi izrasali tokom i 20 godina? Ne, ljudi su ostali bez posla i bez ičega. I neko ima još hrabrosti da se hvali uspjehom kako su radili za ovaj mandat. Dobro, evo, konkretno Narodna stranka rada za boljitak, gospodine Ustamujiću, čuli ste, je li to dobro što je uradila ova stranka za građane BiH? Kako, vidite, istražne agencije su već ulazile u ministarstvo jer se ispostavilo da se davali značajni poticaj ljudima koji se bave poljoprivredom, tipa uzgojom meda i pčelarstvom, žive, na primjer, ne znam, u starom gradu nasred čaršije. Znači, ne da nema uvjeta da pčela prođe da živi. Šta to znači? Upravo će istražne agencije potvrditi da je sve rađeno u skladu sa zakonom o poljoprivredom. Zar vas tu ne zabrinjava da za poljoprivredu nikad više nije bilo sredstava? 68 miliona maraka, a da nikad manje novca nije bilo poljoprivrede. To je potvrda da smo napravili... Ovo je jedina dama, ajde budemo samo... Ovo što ste vi rekli, nemojte dama. Ovo što ste vi rekli, apsolutno nije tačno. Vi imate 2 uzastopna negativna revizorska izveštaja vašeg ministarstva. Znači, godinu za godinom vi dobijate negativno, molim vas, saslušajte. Imaćemo i treće, jer se revizorska izvješća... Vi to sad najavljujete. Pa normalno, jer se politički naručuju, dođu revizori po političkoj narudžbi, pa uzmite revizorsko izvještaje... Morate... Pitanje je jako dobro, ali mislim da biste se nadali kad vam rekao da za te promjene su glasali i zastupnici Radne stranke Radom za boljitak na parlamentu. Stenogram možete uzeti, pogledati i vidjeti da su oni glasali. I druga stvar, ući ustavne promjene u federaciji bez, da kažem, jedne velike podrške kolektivne suradi i uz HDZ-ove, i uz SDP, SBB, SDA, dakle jedan je jako loše, pogotovo u predizborni period. I zaključak upravo parlamenta federacije je bio da se nakon izbora krene u taj jedan korak i saglasnost je apsolutno da se radi na ekonomskoj racionalizaciji kantona. Da li će to biti umjesto 10, sada 6 kantona, ali ta priča je aktualna. Interesantna stvar je prva što je gospodin Duvnjak malo rekao koji kriminal treba to istražiti, treba uraditi. Ja kod sebe imam inicijativu i odgovor, ovo je dobar odgovor i za mlade koji dolaze iz boljitka, koji čak ni boljitak je bio sudržan, SDA je glasilo protiv za smjenu uprave federalne i uprave željeznica Federacije BiH, za koju su revizori utvrdili da su umanjili kapital za 500 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, evo gdje se moglo uraditi konkretno rukama u parlamentu i uradilo se, da kažem, bez podrške boljitka. Evo je konkretno. Sad, gdje je pitanje za istinomjer? Znate koliko imate revizorski izvještaj gdje se vrlo precizno navodi sav kriminal, ko što je ova željeznica kad su smijenjene uprave? Jel mislite da vlada koja danas poziva da kao građani prijavi vladi gdje treba izvršiti reviziju privatizacije, jel mislite da je vlada pokrenula jedno pitanje na osnovu revizorskog izvještaja ili dostavila tužilaštvu da pokrene tužbu? Nije nikome. Čak su poslanici platforme glasali protiv bilo koje smjene koja bi došla da se tiče upravnih nadzornih odbora i direktora. Sad, ja razumijem što gospodin Duvnjak govori, on je u pravu.
Međutim, u njegovom slučaju nadvladala je interes političke partije. Gospodin Duvnjak sigurno jeste za to da se mijenja uprava, ali na parlamentu glasao protiv toga, vjerovatno po nalogu političke partije. Jeste li? Da li je partija ta? Ja ću samo reći jednu stvar koju sam rekao kad je u pitanju ova afera Talgo vozovi, ta nesretna uprava željeznica. Postoje tužilaštva, postoje mehanizmi i nek radi svoj posao. Jeste glasali? Da li je vama poznato da je SBB upravo uložio amandman na Ustav i na promjene Ustava Federacije da nema zastara dijela korupcije? Evo, kolege Duvnjaka sjedi tu, zna šta je u parlamentu bilo. SDP cijelo vrijeme tražio zastar nakon 5 godina i nisu glasali za amandman da se to uradi. I zato ja to nemo, vi kažete privredni rast, zapošljavanje. Ko je crno zapošljavanje? 40.000 ljudi ostalo bez posla za mandat ove vlasti. Otkud vi, kakve vi to cifre izbacite? Zašto obmanjujete javnost? Ja pozivam javnost. Zašto obmanjujete javnost tim ciframa? Ja pozivam javnost. Stranca je www.fzz.ba. Fino pogledaju izvještaj iz marta 2011. kad ste preuzeli vlast na nivou federacije i pogledaju izvještaj koji je danas. Pa nek vidi javnost kaj, pa ćemo vidjeti ko ne govori istinu. A druga stvar, mi imamo konstantnu, oprostite, u federaciji 20 godina iste stranke vladaju. Imamo konstantan pad, konstantno loš. U zadnjih 10 godina 100.000 ljudi čak je ostalo bez posla. Vidite, o čemu govorimo? U ovom ekonomskom smislu, mislim da to i Tijana može da podrži. Postoji nekoliko svijetlih tačaka koje bi trebali biti otporna osnova da se krene naprijed. Doživjeli kao društvo, što je katastrofa. Doživjeli smo da nam stranka koja promovira zdravstvo ima ministre, ima takve uvjete obezbijedila da građan ako treba da ode u bolnicu, treba kupiti mrežicu, ako treba kilu da operči ili nešto i da se liječi u bolnicu. To je što ste napravili. Koja je to strana? Vrijeme, SDP. A u isto vrijeme imate SDA gdje supruga predsjednika države vodi bolnicu, a predsjednik države zbog problema s okom ide u drugu državu. Kakva je to poruka? Mi imamo ovdje tipično društvo nejednakih šansi. Dok se građani pate na način kako da se liješe, kako da prežive niko. Pa za mene, gospodine Lijanoviću, van pameti kad smo mi dobili papir za Fanko, za Mimo, gdje se jasno ukazuje i ministar trgovine, gdje postoje tužbe, gdje vrlo transparentno ste oštetili državu za jedno 10-20 miliona maraka. I vi sjedite na poziciji ministra. Za mene je to strašno. Jedino je SBB stao i podržavao zahtjeve građana. I vi ako uzmete našu platformu, evo ja pozivam gospođu iz Istinomjera, nek provjeri u izbornoj platformi SBB-a stoji da se odustane od bijelog hljeba. Svi ministri apsolutno odustali od bijelog hljeba, znači nemaju to da traži. Dobar prijedlog. Povukli smo ministre kad smo vidjeli da se neke stvari ne mogu i u toku predzborne kampanje govorili smo dajte nam 2 godine ako napravimo povučemo se. Vidjeli smo da vlast ide ka korupciji. Tu ste vi bili više nego korektni. Ja kažem povukli smo se, nismo tražili vitalni interes, uvijek smo se povukli. Dakle, ispoštovali smo. Onaj koji je pokrenuo antikorupcijsku borbu je upravo SBB. Mi znate da smo se mi u federalnom parlamentu borili 1,5 godina dana da se otkrije 1,6 milijardi maraka poreskih dužnika. Federalna vlada nije krenula obračun s njima, nego je krenula najavljivala inspekcije, krenula obračun s malim trgovcima, s taksistima i tako dalje. Dakle, zakon treba biti jednak za sve, a ne samo za oni koji su najugroženiji. Druga stvar, otkrili smo najveće plaće u federaciji. I znate šta je najtragičnije? Taj spin koji se dešava. U federalnom parlamentu, kad je došlo to pitanje, političari iz platforme, odnosno poslanici koji sjede, oni su zgroženi bili tim pitanjem. I ja sam postavio pitanje, tražio odgovor u parlamentu da mi odgovore koja vlada je imenovala te direktore, dala im te plate, članovi upravnih nadzornih odbora, znate. Vi imate simpatičnu situaciju da kaže iz SDP-a imamo, znate, samo 17% vlast. Pa ako vam se ne sviđa, napustite vlast. Ali imaju 4.000 direktora. Dajte više.